HUDA-PAR çima pêwîst dît xwe bi awayekî germ bavêjena vê gotûbêja ku li ser mesela Kurdan tê kirin, çima ev qasî zora wan çû ku Serokomarê Tirkiyê got pirsa Kurdan li Tirkiyê nîne. Beriyan ha jî gelek caran ev gotin hatibûne kirin. Lê HUDA-PARê zêde xwe daxilî van gotûbêja nekiribû, bes ji dûr ve temaşe kiribû. Eger nerazîbûn nîşan dabûn jî di dema xwe de nerazîbûneke bi vî awahî tund bû. Ez ê sedema van tiştên ku min gotin bi giştî ji birêz Zekeriya Yapicioglu bipirsim. Wekîlê Serokê Giştî yê HUDA-PARê niha ji Amedê mêvanê min e. Dem baş birêz. Belê. Dem baş xuşkevê bîdar. Belê birêz Yapicioglu dibe ku ev pirsa min piçekî nebdi lê tebe tu piçekî pê aciz jî bibî lê destûrê bide min ez bibêjim. Meselen HUDA-PAR ji bo Filîstînê gelek caran bi sedan kes daxistine kolanên Amedê dane meşandin protesto kirine. Ji bo mewlûda pêxemberê İslamê jî bi heman rengî. Bêguman ez nabêjim ev tiştên xerabin yan bi wateyeke negatîfî ez nabêjim. Lê heta niha em nebûne şahid ku ji bo daxwaza mafên Kurdan HUDA-PAR û alîgirên xwe daketibin meydanan derketibin derve. Vê carê jî derneketine derve bêguman lê Serokê HUDA-PARê birêz Îshak Saglam gotinên wiha kirine ez bawerim wê tu Kurd nikaribin li dij derkevin. HUDA-PAR gelo siyaset û stratêjiya xwe guhertiye? Nexêr, belkî bi vê daxuyaniya ku Serokê me giştî birêz Îshak Saglam da belkî hinek Kurdên ku heta îro çavê xwe û goyê xwe ji dengê HUDA-PARê re girtibûn belkî ew jî bihîstin ku HUDA-PAR çi dibêje. Belê. Berî Serokê Giştî ê birêz Îshak Saglam 5 sala bêtir Serokê Giştî ez bûm. Gelek cara li ser kêşeya Kurd me daxuyanî daye çapemeniyê. Heta ez bawer dikim ew kesên ku bernameya Partiya Doza Azad xwendibe ka Partiya Doza Azad yani HUDA-PAR. Belê. Ji bo kêşeya Kurd çi dibêje? Ji bo Kurd û Kurdistanê çi dibêje? Ji bo çareseriya vî kêşeyê çi dibêje? Eger zanibe wê ti carî van tiştê ku hûn dibêjin wê wan bi wan tişta HUDA-PARê tohmet neke, tohmetbar neke. Ne tohmete bêguman birêz Yapicioglu. Tiştê min gotin ne tohmetin wisa wernegirin. Lê dengê we ez dixwazim bibêjim dengê we bi vî rengî nedihate bihîstin. Berê dengê me we nebihîstiye. Lê berê de ez jî vî dibêjim ez ji bo çi dibêjim tohmete eger destûr hebe eger müsaade hebe ez îzah bikim. Kerem. Damezrînerê vê partî yek jî ez im. Belê. Damezrînerê vê partî yek jî ez im. Sala 2012 wexta ku me bernameya partiyê nivîsandiye ew kesên ku vê bernameyê nivîsandiye yek ji wan dîsa ez im. Belê. Di wê bernameyê de me gotiye lazim e zimanê Kurdî zimanê fermî ya duyemîn bê qebûlkirin, bê pejirandin li Tirkiyê. Belê. Lazim e nasnameya Kurda û Kurdistan di destûrê de di makezagorên de bê qebûlkirin, bê naskirin, bê destnîşankirin. Lazim e Kurd jî wek Tirka damezrînerê eslî yên welêt bên qebûlkirin. Belê. Me van tişta di bernameya xwe partiyê de gotiye. Em ne îro dibêjin. Gelek cara me gotiye. û ew kesên ku li meydana dibêjin em çareseriya kêşeya Kurd dixwazin lê belkî li ber çareserkirina kêşeya Kurd astengî herî mezinin dengê wan li her tarafî bela bûye. Çapemenî dengê me nagîjîne gelê me. Belê. Em ne îro van tişta dibêjin. Gelek cara me gotiye û em ê ji niha pê de jî bêjin. Çi qas hikûmet Serokomar yan berpirsên hikûmetê gel bêjin kêşeya Kurd yan pirsgirêka Kurd tiştekî wisa li Tirkiye tune nemaye. Em ê bersiva wan bidin. Çi qas ev kêşeya Kurd ji rojevê bikeve em fesedê nadin, em müsaade nakin, em ê dîsa bîne rojevê. Gelek cara me aniye rojevê lê ez karim bêjim 10 cara me anîbe rojevê yek carekî
ev belkî gelê me bihîstiye ji ber çi ji ber ku çapemenê ji ber ku medya Kurdî naxwaze ku dengê me here gelê me hinek dever dixwazin ku me wek neyarê Kurdan nîşan bidin ji ber vê wexta ku tiştekî ji bo menfaet bide Kurda em bêjin ji bona ku ser wî bitemirînin ser wî em bêjin ewkekî bavêjin ser û ji ber çavê miletê dûr bikin nav li û xebatekî dene ji ber vê belkî wisa têzanîn HUDA-PAR ji roja ku hatiye damezrandin heta îro hesas e di kêşeya Kurd de û mesela ne bi tenê kêşeya Kurdên gul Tirkiye dijîn Kurdên Bakur em bêjin di proseya 25 îlonê de ew referanduma serxwebûna Kurdistanê de gelo ew kesên ku xwe li Kurda Xwedê dihesibînin helwesta wan çi bû tevgera wan ji bo çi bû û HUDA-PARê çi kir gelo ev kesên ku di çapemeniyê de hesasin ji bo Kurdan ji bo mafên Kurdan ji bo azadiya Kurdan dibêjin em hesasin gelo vê helwesta HUDA-PARê çi qas gihandin raya giştiya Kurd. Belê birêz Yapicioglu rast e di bernameya HUDA-PARê de gelek alî jî vêyekê qebûl dikin daxwazên ku hûn ji bo mafên Kurdan dikin ji daxwazên wan partiyên ku dibêjin em li ser navê Kurda siyasetê dikin gelekî pêşketîtirin bi rastî divê mirov wêyekê qebûl bike lê ez ê balê bikişînim ser argumenteke wê ye din hem Serokê Partiya we birêz Îshak Saglam gotiye gelek caran hûn bi xwe jî di gelek münasebetan de tînine ziman hûn dibêjin mesela Kurdan li vê coğrafyayê argumana herî mezin e di destê emperyalîzmê de bêguman hûn jî weke partiyeke anti-emperyalîst yanî mesela we ew e ku hûn anti-emperyalîstin hûn dixwazin ev mesele were çareserkirin yan ji ber ku pirsa maf û azadiyên miletekî ye hûn dixwazin were çareserkirin. Em însanî bawermendin baweriya me ji me tiştekî dixwaze ev baweriya me ji me edaletê dixwaze lazim e em dadperweriyê bikin lazim e em heqsizî li kê be em li dijî wê neheqî derkevin îro gelê Kurd di sed sal zêdetir e dibin zilmê de ye dibin tehdît de ye nasnameya wî zimanê wî tê înkarkirin tê redkirin em ne Kurd bin jî baweriya me vê li me bar dike em mecbûrin ku em dawa mafê gelê Kurd bikin û em dikin dîsa baweriya me ji me tiştekî dî dixwaze lazim e em anti-emperyalîst bin jî yani ev du tiştê ji hev cuda ne lê her du tişt jî tiştê ku baweriya me ji me dixwaze li me bar dike em dibêjin eger kî ev dewletên ku derdora Kurdistanê ne ev gelên ku bi Kurda re têkiliyê wan hene li heman erdê dijîn bi hev re dijîn pêkvejiyanek eger dixwazin lazim e ew bi xwe neheqiyê li birayê xwe Kurd nekin destê biratiyê dirêj bikin da ku ev kesên ku emperyalîstin bi rastî baweriya me ew e derdê emperyalîstan jî ne ew e ku Kurd bigîjin heqê xwe ew li pey berjewendiyên xwe ne ji bo berjewendiyê xwe belkî îro dest dirêjî Tirkiye Kurdên nav Tirkiye dikin Kurdên Sûriye dikin Kurdên başûr dikin lê wexta ku berjewendiyê wan hate holê hate meydanê Kurda gelek cara firotine ji niha pê de jî mumkin e ku dîsa bifiroşin em dibêjin bela Kurd biratiya xwe ji bîr nekin destê biratiyê bidine hev bela hevgirtinek hebe ji bo mafê xwe ji bo çareseriya kêşeya Kurd bera bi hev re mücadeleyekî bidin lê bera zanibin ku ew emperyalîst jî wexta ku berjewendiyê wan bi wê rengê be wê dîsa Kurdan bi fiyetekê pir erzan bifirôşin wan kesên ku îro dibêjin Kurd dibêjin em bi wan re mücadele dikin. Birêz Yapicioglu ez bême ser mesela piştgiriya ku we di hilbijartinan de da AK Partiye mesela di hilbijartinên yekê mijdara sala 2015 de di hilbijartinên 16 Nîsana 2017 de referandum bû û 24 Hezîrana 2018 jî çi bi awayekî rast e rast yan jî ne rast e rast be HUDA-PARê piştgiriya AK Partiyê û di referandumê de jî piştgiriya Serokomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan kir.
نها هون سیاستا اک پارتی رخنه دکن ده مثلا کردان ده گلو ایدی هیویا و بینما کو اک پارتی دکاره گاوه که دوی مسئله ده باویجه و هیویج اک پارتی قد کر به تمامی؟ از وی از کود روی راست بکم براستی از ما محیری یعنی و پشتگیری نده اک پارتیه؟ رفراندوم گوهرتنا ماگزاگونی ده گلو بله نخیر ما پشتگیری نده اک پارتیه از یک و یک وازی بجم یک جی رفراندوم 16 نیسانی ده ما گلو ما چوا پشتگیری ده سروکومر طیب اردوغان ما پشتگیری ده گوهرتنا ماگزاگونی ایرو جی ام دبیجن لازم اف ماگزاگون به گوهرتن لازم ناسنامه کورد تیدا به ناس کردن اف ماگزاگونا گو ایرو هید مرعیت ده سال 1982 او لشکرین گو احتلال کربون دست دانی بون سر دستلاتی اف ماگزاگونا که جونتایی که لشکریه ام دبیجن به تمامی لازم اف به گوهرتن ماگزاگونا که سیویل به تمامی سیویل بچکرن و کرجی تیدا خو ببینن جب او رفراندوم 16 نیسان ده مگو بلکی ام هیویدارن گو ری کی لبر وکه کو ام ماگزاگون به توایی بگوهراندن او یک او نه پشکری اخ پارتیه بو سال 2018 24 حزیران گلک کس یعنی نه امتنی نه گلک کس دبیجن چما هدا-پار گلو پشکری دا اخ پارتیه یکم جار 24 حزیران 2018 ده هدا-پار 81 ولایت ترکیه و کردستان ترکیه به تمامی او بخواه تولی هلبجاتنا بو و اندام خواه وک سر بخواه ام بیجن او که پارلمانتو نشان دا بله نه سر بخواه وک پارتی ام زانه بون اف بنده جسدی ده لبرمه دیسا جی ام بخواه وک پارتی ام کتن وی هلبجاتنه و ما پشگری دای خواه ما پشگری ندای اخ پارتیه یعنی اب به شکلی گلک جارا تیگوتن ها بلکی جبو وی تیگوتن 24 حزیران ده ده صندوق هبون یک جبو پارلمان جبو هلبجاتن پارلمان یک جبو سروکوماریه بله ده جبو هلبجاتن پارلمان ده ما دستک ندای اخ پارتیه لی ده هلبجاتن سروکوماریه ده بله هون زانن شش ام بیجن adای رئیس جمهور هبون جبو سروکوماری هبون بله ای پارتیا متن هبون دنا وان دجی او کسین کو شانس وان هبون یعنی ممکن بو احتمال گو ببن سروکومار دکس بون یک جی CHP بو یک جی اخ پارتیه بو ماجی جوان هر دویا ما پشگیری دای رجب طیب اردوغان ما پشگیری دا سروکومار لی او سروکوماری او اندام او امبیشن نامزد سروکوماری ایدن دناوان ده ایگو اگر یکی جی چتر هبا ما ممکن بگو ما پشگیری بداوی بله ای ما بخود تنابون نامزد ما تنابون ای هدا-پارê بله برز گلک کس بله هلبجاتنا یکی امجدار 2015 جی از ویجی بیجم بله ام بخوا ام جبرکو هلبجاتن حزیران 2015 ده HUDA-PAR و PKK لویدر وقتا گم چون گلک جا داورا ایریشی مکرن بله خوینا مرجاندن یعنی هوایی که وسه هبو وک نه وک هوایی که هلبجاتن وک هوایی که حربه هبو مگو و دیسا بویرن گو ام نخوازن و چه بجبنا گو چه نبن ام وکشیان دوی او که داد یعنی یکم هلبجاتن یکم بجار ده ام تبلی هلبجارتون نبون ما پشگیری ندا تو پارتیجی مج او کسین کو هلبجیرن منا یعنی جی و پشگیری بدن ما وان سربست بردم ما گو اون دوره گو اون لی دجین دناف نامزدان ده اون کی نزدیکی خواب ببینه اون کارن بله برز زحمت نبه بله زحمت نبه ام کارن ویجی بیجن ایلو هرواستا ایلو یک جمله کزی بیجم ام کارن وی بیجن ایلو هرواستا اخ پارتی اف 2-3 سال داوی ده نوک 5 سال 6 سال 10 سال بریه بیجی نه امتن هر کس بیجه اویا تشتکی خویا زلال البر چاوای بله گله کس بیجن یانجی دوی باوریه ده نه بیجن لباکوری کردستان پشتی اک پارتی و پشتی HUDA-PAR هدا-پار دکاره ببه هزا سیمین هون ریک خستی نجی
hêzeke baş li berdestê we ye hûn ê bi awayekî çalak ji îro pê ve dakevin meydana siyasî li Bakurê Kurdistan û pêwendiyên we li gel partiyên din çawaneyên Bakurê Kurdistanê eger bi kurtî bersiva min bidî wê gelekî baş be. باشه زور باشه ام لقد سياستي ام 8 ساله ام دمشن و ام دقادي انا ام قادر نفكشيانا او كسين كو شافي خوجمره نغرتنا ما دبينن ان شاء الله ويجنا بيدا و بيتر كاس و دنگه ما بيزن و ما بينت قاده سياستي ده بل ام تجد حقي برنادن كين حقيبه امل لبروي لهمبروي بسكنن و امي دوزا عدالت بکن دوزا دادپروری بکن. gelekî spas birêj Zekeriya Yapicioglu Wekîlê Serokê Giştî HUDA-PARê ku bixwe berê Serokê Giştî HUDA-PARê bû jî mêvanê me bû ji Amedê zor spas.